Ka Presiden Jangka Meghalaya Asha Workers Union Ikong Mirajun Mersing Ilong bagi lepen sengaw ke Menteri Ketenat Kakot Kakia Dr. Amprin Lingdo ya kejengnan kam ban kentiu no ek honorarium ka bagi Asha kiyo arhajar tengka sibenai bat ban penteri kam ki kendon man aju sumar ginong teri Asha lengba ke MHIS negi bai pat ki skim sarkar. Ikong Mersing ilong bagi don kipor bagi nong teri Asha klisha wengkam klem kanu kadaw ne kedong rim ke babiang. Kumta kila kerpat ke Menteri Sarkar ban bu no ki kendon teri kam kenang baan omla ban wengkam sendat inong teri Asha klem kanu kadaw ne kedong rim ke babiang. Ilong bagi Menteri Sarkar kal ajing mud ban bu eka grievance committee ke ban pej halor ke jing sya wengkam kinong teri Asha kat ba halor kamat jing dawa ban kentiu ke honorarium ban ajing sumar kinong teri Asha on sekren biang ha ka shpau terik unai tung. Teknik kecing wan bu cengi ya kebe merondom mentagasi ngidon lain tiliki points bangi ya keren bangi pa si kebenengkung kalong ban penkiu ya kecing siu jong ki Asha kabadi ka fixed incentive kabangi yo anak state government kabadi hajar tengkah hak benai tenang ta kabar pada kabakin ayah ke free treatment ya ki Asha kabakin yo full coverage yang badaka MHIS card dia bat kabalai pat kalong bakin ai ki nuki kenjaan ki banyadai ki Asha ki jongi bakin light na ki jing sya weng kulmar klem ki nuki daw ki babiang dia bat halor ka ke jing kendu ka jongi mentagasngi hadir bangila discuss pati ila ai appointment biang ni hak shipau tarik jong banai Julai bangin ya keren bangin ya mirjing mur phas phangkine ki points ki bangila bu ha ka memorandum ka jongi mentagasi dia na ka benta mentagasi ki tang kita hai kamu ngilak ang tempat dia kan untuk jingklar samban non yang sasian kita jingnya kendok. Oh, pada halor ke points ke balai hin ke ba dei ke bangi pan ya ka an ke benta ke jisa weng jong biasa. Ila syu ai jeng modeni, kampat dei karai rei ila ai jeng modeni bai ong bangi la bangin bu dagi grievances committee ke bala ban pej halor ke jisa weng jong biasa. Rei na ke benta kita ki artili ki points ki ong bagi sekren la syu terik jong Julai.